basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudul ta'atini mahabbataka wa bataka arwah ila ruhi abdikal fukarai dina Al-Fatihah ila hadratil nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an aqra hadis suratul yasin khususan ila ruh amatikal faqih bidina yaskuna dina. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Yasin. Sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal asqari fahum muqamahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agshaynahu fahum la yubsirun. Wa sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib. Fabassirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal
ja'al mursalun arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa balagul mubin qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim qalu ta'irukum ma'akum a'iduk kirtum bal antum qaumun musrifun wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un a'attahidu min dunihi alihatan iyuridunir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun inni idzal lafi dalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dakhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma arsalna ala qaumihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin kanat illa sayhatan
minhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma amilatu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal aswata kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa idahum muslimun wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qarib las-samsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa inna sanugrikahum fala sari'a lahum wala hum yuqazun illa rahmatan minna wa mata'an ilahin wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lilladzina amanu anutaimu man law yasha'u Allahu at'amam in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayyi'atan wahidatan ta'khuduhum wa hum
yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufiqa fis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya wailana mau ba'asana min marqadina hadza ma wa'adarur rahmanu wa sadaqal mursalun ya kanat illa sayhatan wahidatan faizahum jami'un ladaina muhdarun fal yawma la tuslamu nafsun say'an wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun inna ashabal jannatil yawma fi sugunin fakihun hum wa aswajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim salamun qawlan mir rabbir rahim salamun qawlan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahada ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yawma bima kuntum takfurun al yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun walau nasha
wa ma'nu amirun nangkisu fil hal afala yaqilun wa ma allamnahu si'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalnaha lahum minha rakubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun fala yahzunka qawluhum illa na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awalam yarau yusanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqan qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladhi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala ayya luqa mislahu bala wa huwal halakul alim innama amruhu idza arada syai'an
Demikianlah bacaan surat Yasin. Tibalah kita pada pembacaan tasbih singkat. Marilah di dalam pembacaan tasbih singkat ini kita akan membayangkan yakni kebaikan-kebaikan yang telah diperbuat oleh almarhumah semasa hidupnya. Insya Allah almarhumah akan diampuni Allah SWT dosa-dosanya.